What's up mga kailong, come back here again with another video na pod. And today, i-accept na ko ang challenge ni Lester Kent Clemente. Shoutout sa mga boy. So, ana siya nga, ay nagbuhat mo siya video nga kanang boring photography challenge ba to? Muto sa title ato nakalimot ko. Tanaw na ko to niya. So, wala ko laing subject. Dire. Ang sapatos. Nya dire ata. Gamit ako 25mm. 1.8. Let's go. So, human ako shoot. And jagi pang imingat kog mayo no. But home quarantine photography challenge dahil dili dahil boring ju ambot dia. Basta home quarantine photography challenge by LK Vlogs. So, shout out kay Lester Kent Clemente. Thank you for challenging me this kind of video kay boring na jud kay diris balay. And yeah, home quarantine photography challenge. Shoutout sa imo bro. Unta nga mudagan pa imong videos and be happy as always. So subscribe mo sa iyang channel LK Vlogs, na siya 1k subs karon. So congrats. And shoutout to Yanisito part sa imo ko na challenge. Challenge ti kani. Dapat buhat kani nga video karon na. So, mo lang. Thank you very much to all of the support. And yeah. Goodbye, my folks.